Ndichiaronga mathaa mugwanja ndini ya nyumba yetu ya nteto ya Meru TV kumaja muchene munene jwa kaunti ya Meru gankugwate ugeni kiri nteto chietu muthenya jwa narua iri ntuko ya Jumaine ningi kuretera nteto iji mbitagwa Nancy Ndogo. Na tukiambiria nteto chietu ni atikire michetho ya Kiochore iri irathithikite kienine kia cukuru ya Kamutungu Primary iri gicigo mbunge kia Tharaka ndini ya kaunti ya Tharaka Nithi. Michetho iri irathuraniritwe ni mubunge wa Tigani Mpuru Waburi bagwatanite na mubunge wa Tharaka niwe Gitonga Murugara. Ni kagitene gaka michetho iji irombite kwithirwa ithithikite na muoroto jwa kuthithia michetho iji ni kureta urumwe gatiga akariba kaunti ya Tharaka Nithi amwe na akariba kaunti ya Meru. Ni kagitene gaka kiaria niwe mukaririgite wa kiama kia NUPIU na niwe mubunge wa Tigani Mpuru Waburi acokete nkatho kiri William Ruto nontu bwa kwithirwa kana nontu bwa kuthura CS Kithure Kindiki kirigite gia CS. Na kagitene gaka kiaria Mpuru Waburi na ugite kiama kia NUPIU gikarungi katongeria bonthe kuma MCAs no indi bara uria bakethira bakigwata mbaru kiri ithurano bia mwaka jwa 2027 ni mutongeria wa Nthiguru William Ruto aki Ibu mujumbe wa Tigani East Nori mutongoria wa kiama kia NUPIU Mheshimiwa Mpuru Waburi arawatirwo ugeni mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara wa Nakariba ntere ino kiri michetho ya Giochore kuma ichigo mbunge bibibire birere rabanganitwe na ajumbe baba nikenda gutigira ngwataniro ni kurigithwa kiri kaunti ya Meru na kaunti ya Tharaka Nithi. Kinya yetu na wirigiro wetu ni Kinya Bainyangia kaunti inya yetu na wirigiro wetu ni mwatha Kinya batwataruji inya yetu na wirigiro we. Amen. Inya yetu na wele uri mwatha. Kigomano giki kiretigitwe intongoria mwanya mariogo ma MCA kuma gichigo mbunge kia Tharaka. Wakili Paul Mugambi na atongoria bange baitengo mwanya. Mheshimiwa Mpuru Waburi agitumira kanya gaku gucokera Rais William Ruto nkatho nontu bagutara Profesa Kithure Kindiki kiri kanya ga CS wokaria bondeni. Agakiuga Profesa Kithure Kindiki no kingpin wa Mount Kenya East. Lazima tuongee lugha moja eti ya kwamba katika Mount Kenya East ukiangalia kutoka Embu, Tharaka, Nithi pamoja na Meru, kiongozi wetu katika region ya Mount Kenya East ni Kithure Kindiki, na hakuna shortcut yoyote iliyoko. Tunaweza siya kwamba Mount Kenya East tulipiga kura, na tulipopiga kura rais wetu ni mmoja, William Samoei, na William akafanya heshima kubwa sana akatupatia Kithure Kindiki. Na mkiangalia rating ya Kithure Kindiki katika nchi yetu ya Kenya anakuwa namba 1. Na kama anakuwa namba 1, hatutaki haya suluhishe vita ya Watigani na Tharaka. Na tuko hapa na kiongozi ambaye ni kiongozi wetu Mr. Murugara, na tuko hapa na Mpuru Waburi. Hii mambo ya nyumbani tumesema tumemaliza. Moto wa Kindiki moto kwa Ruto moto Murugara moto kwa Mugambi moto wa Mpuru moto kwa Tharaka moto wa Tigania moto. Asetani anainama anainuka akaangalia akaona moto akatoroka huyo. Kagitani waku Mheshimiwa Mpuru Waburi arathuchirie kanya kwaria mantu megie wakili Paul Mugambi arauretie kariba Tharaka kumucoberia na metho maimeri nontu na iji muruti wira. Mtu uyu nthima akuina bung'ana abo mumunta nguo na munge na mantome aina bung'ana atia unta murombera kura ta muromba mbio lakini Mpuru wa twethe ntuke
siasa cia ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi kiri ithurano tuthiite bia mwaka wa 2027 ikithi na mbere aga mujumbe gwa Tharaka Gitonga Murugara gutwa Kiringoni tembaru twina antu betu bamwembe mukwigwa twina antu betu bamwembe bariuga ari na bitu kwenda kuona bobo kiaga antu batharaka riari gitwabukirire batugwata mbaru baturuthira mantu menya kugita muntu nomwe uthata kubwira ati mutharaka tiumba ende itukwenda kuonania Gitonga Murugara nwe number 1 itu bitumakirwe twinthe kagita gakinya kabwanthe tonkeruki lakini tafadhali Tharaka meabugandwa akiongera na urithia atongoria kwa igathiri niyo Gitonga Murugara ndwathiri katibu iyo ndwathiri paintiruinga mamuntu Gitonga Murugara anyagagiria antu muchemanio Gitonga Murugara no kutheka na antu lakini wego kimbangira nontu wo muginkeruki mutongoria wa kiama kia Nope Mweshimiwa Wamburu Aburi akirigithia kiama giki gikarugamia atongoria bonthe bagisiasa kuma MCA mwanka ngavana indi bakinya gitini kia urais bakagwata Rais William Ruto mbaru. Ni chama yetu ya Nopeu na chama yetu ya Nopeu itasimamia kutoka ngavana mpaka MCA, lakini kiti ya pale juu ni William Samoi na hiyo wengine tutaki kujua yule hayuko tayari kuingia chama ya Nopeu ataenda na maji, hata na mbio yule hayuko tayari kuingia chama ya Nopeu, chama ya Mount Kenya East ataenda na maji, lakini rais wetu ni mmoja William Samoi na hiyo mambo atenda tutajipanga my friend. Akithirikiria Mweshimiwa Wamburu Aburi na ndienda kuwa wocheza na grupu ya Tharaka kana chetha Murugara kana chetha Mwambi kana chetha Mpuru kana chetha Kindiki kana chetha Mutharaka kana Mberu Kinyaka wa Ui Kinyaka wa Koi Kinyaka wa Kara no Ripotera Meru TV kuma gichigo mbunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi ritoka Mbitandagara Waiguna Ibwega Ndagara Waiguna kuma kaunti ya Tharaka Nithi na tugita na mbere na we mwandiki munene wa kiama kia Nope wa kiama kia Mbas Alwaji Mwendia na shumirite na kuga babate gwata mbaru siasa cia ngavana wa kaunti Meru Kawira Mwangaza nontu ni siasa iri kwathorana atongeria ba kaunti Meru ni kagitene gaka Alwaji Mwendia ugite kiama kia Mbas nakio gikomba kuthora gikigwata mbaru atongeria baraba gutetera munini wa ngavana kaunti Meru no mutuma ntwithinkia Jeffo Gituma enacho. Lakini mwankana arua ja kiama kia Mbas turi convinced beyond a shred of doubt that Kawira atena capacity ya kwagi into kingi tigekanga na ikio mwankana ndi ukeja kwithira au tweterete wagi nthoni bura tukuona Meru kumania nawe vaogarity wagi nthoni bwa kanywa bura tukuona Meru kuma kiri ngavana oju ndina uma Kawira te possible a reform. Ou ni Alwaji Mwendia mwandiki wa kiama kia Mbas ja kaunti ya Meru araumirite na kuga kiama kia Mbas nande gitigwata mbaru gavana wa Meru Kawira Mwangaza niontu siasa ciawe ni mboru charumena na kinya kuruithania mwingi na ikio kiama kia Mbas gite supporti Okanga rietwene reo tongeria na mwankana ndienda kuga ndarungamire under instructions ndauga kiama kia Mbas giga support Kawira Mwangaza kenda nderiva kiria Meru kantangaza na arua kairi kiama kia Mbas giku withdraw support eu buru na kiama kia Mbas gieta ndwene ya gutethia Meru iona utongeria bugimari utongeria bwa Kawira bukurega kugimara ndawithindro utongeria bwa Mbas nikenda Mbas ya mberia kurwa no tongeria bobo bwa gwikira Meru nthoni. Therefore ukethra we na ukeja na support count yourself utemu member wa Mbas na mbere antu betu gute muntu tukwerencha akarambasine
Nkuruki Alhaji na meneretie bunene ndiunga ya Kawira ntere cia igembe muthenya jwegoro iria ugite ni thanga araikitie nturene ya mutumanto ithinkia ura ni munini wawe. Kawira ingeti na gweta kwawe maua was ill and devised. Etare right. Otiomba korwana mutumanto ithinkia ronene weta mbaki ya ndine ya mutumanto ithinkia gweta gwokorea. Otekeru mikenge oratigerie oruma mutuma gekinene nkorokie gweta rugitone rwawe gwokorea. After kumwera akarugero imwe kuro wote na chiburi ofisine. After kumweta antu muntu mpara amwe na antu bange begembe. Ndienda kuga gutekeru mkenge oratigerie tiga gweta nyomba yawe. Kou ni omwe na mukoro wa Mumeru gweta korero imukoro onge nja yawe mwekoro ariku. Nkuruki na umirite na gukatha bunene mwingijo kuma igembe nuntu bwa kumira na kinya kurungamana mwana wao mutumanto wa ithinkia ntuko ya igoro. Na ndienda ku congratulate antu begembe. Nonto bwa language era burareria Kawira jonto language u yonkana igawa. Na mbugane useless gweta kwaria Kiswahili nthegoro ya Spain. Jonto anto ba Spain batije Kiswahili. Kawira no kugeria kwaria language yeto kwaria egimari language civilized. Kawira atigwa o language u ararerwe igembe. Nio language abwirite kwarerwa jonto nio language abwirite kuigwa iriomba kuigwa. We don't advocate for violence. Tote advocate ga violence. Lakini Kawira nuo chini vaitra violence. Nuo chini vaitra korumwa neana. Nuo chini vaitra kwene kwaga giteke ukiangavana ofisi ewe angavana. Mwankana baina ndwembo chigwete Kawira ndwembo ire itebwirete kuniro mwekoro wina shima kana mutongeria wina shima. Dafa ko keja kuthura Kawira iranguenji u akaigwa tokera antu bamwera ngwenji u. Nkuruki na ugite kinya kiama kia Mbas nande gikaumira na kurungamana deputy governor uju. Gite kia deputy governor ne gite constitutional ofisi ya deputy governor ne a constitutional office. Therefore ne makosa impeachable. Ne makosa jomba kuritithia Kawira gitene. Ne makosa jomba gwikwa senate jageta kwarerwa nao riria Kawira aimpindi kana rigeria uritinguge bwa constitutional office. Ndienda kumwira kiama kia Mbas gega tetera akitia constitutional office eu ya deputy governor. Kwa through governor ntoithinkia Isaac Mutuma ntoithinkia kiama kia Mbas gikagwatanira nwe nikenda kirwira Kyoto gya constitutional office ya deputy governor. Kwa ndwa yetu tugachiara ina forces iria iko defend Mutuma na mbere Kawira ngeta taira constitutional office yewe ya deputy governor na functionality ya constitution office ya deputy governor ingo tetera kinya Mutuma ntoithinkia ja muntu. Kirimantu jegie mithikari nturi minister wa urimi ya Kenya. Therefore mithikari nturi support ya kiama kia Mbas uri nayo 100% ja kingpin wa Meru. Na tugachithageni from realities. Tukandinayaga realities. Au mithikari nande nwe munene buru muchiacha uria munene buru ndene ya Meru. Nkiripotera Meru TV kuma South Menti Mbita Jeff Wagituma.
Na tugitana mbere na boa kariba njuruta iriri wandi aruire rwarera nandi nibashumiritie na gutetana kiria bakuga ruteri rune rwagite gwitina mbere bakimeneria kana bakiorota biara kiria atongeria bara bathurito na kuga ni babatejanirie ni kagitenega kana ndi bakuromba MCA wa ruire rwarera no Felix Kithinji amwe na MP wa Buri Mugambire Ndikire hamwe na gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza kubarikana na kubaritira na mbere ntereje Kakimu Mutegi enaje kuma Buri Kalibanjuru tawandi ni aruire rwarera bakere na muthuro munene ibaugite bateyanito na atongoria bono ntobotire utetho bakona kumakire mutongoria no riko bakitheti gwa kibwastima njira amwe na roya ntere inu tukwenda utethio babunene muno na kio tukuga batu Meru nyatha itukuga mandara ikabati tegwetu te Meru yetu eje te Meru eje nthiguru ingi mwanya tutikwera nyana tutira raisi wetu tuithurira raisi twitha twi nthiguru mwanya batu mandara ntoja kabati MCA wetu tumona arongi County Assembly mwirega goko gwetu eje chukuru enjorota eje ikanisa bona rongo rwako na chukuru endunyiro makwe na makanisa no tuti barabara batu muntu akaja gukua goko chanja kora muntu akwete mbere aja twakamatire githanduku na gituro jorona ogwa muntu amindia koro jorona kuma na abra mundana jo toro akaba buko roje bwana nao ngombe chetu chionde ne are kinyana ngombe chekuma kerua kethwana njorota na nde batu tauga atire koko toteroje tote stima tote barabara tote ndawa utotethio tena buko buru atu togo tote barabara eje tokinyete makinya je twaje twarira gutumira milioni 30 na mbeca na mwanga na aro tore njire je tetereka te bikibiki tengare te anto ote gento kiomba gwetera ndara chere yongo tore gutumira mbeca kithumba ire aria ende ote muntu mairinya gwitio na ngari kana bikibiki kuringana na uria ethitherwo bothuku roje nacio ote roje twatorirwa kinyaro mwe kinyaro urore au chukuru enjerota kethima kio giatori ni fundi for the angere giachoka kia renovate ni Mheshimiwa Ndikiri Mheshimiwa Kairemia oni kira mbomba kuwa are women rep eto Meru County tutamona tutemuije gatomuigawa na tuonere mbisa turamuringira kura mbisene cibita twazomera lakini gwikira aki ko kintu gake goko indirejani Ndikiri na mamera tukiuga ni MP gote onte buto enabu ana beto ingwatera tumuleka nacio antwaja tutestima dinero jene nyinge itwathurira atongera betu ojina ru tonyura yura chumbi totembo ao tuteroji kaira nyikura twatere kaira nyaburu no kwenda kuwa kaira nyababwe kaira nyot imbicha tuona ojera tuonere turamukorekia bato gento jako uteka tuigawa ngana kwenya na ngaimba cha ngafu angaicha ngafi obo ibutu igawa bangafu na ngafi na ndeto tera kabati mandara icha kongera nyamara batu atataura na kilomita yu kilomita cha maendeleo tataura to 0.0 amwe na bubu iba kugana kethero kwa igonto komo irio bya musanda bitibakinyagira musanda ijo rejete najo kweja anto beto tutonera ijo ibona ijo njorota ina ijo bya ina njorota tutona ijo ina botera koro muirio twata koro muamugae na nde njorota tutona irio bya musanda nabyo bikwero bikoretwa irio bya musanda tonere byekero bikibikine byata masabueria byeta na chabusibo machibo batu atori otebyo tuonere twarumeru irio mugae ende kirwera otirio tuonere mesanga yeja no ntuekweza bukamba kuigaira ekinyera mwenyaji ibyembo byere bigato tukwana byo bukana nara kugaga bokonenkanira intobya kurewa mieri ethatu mesanga ne karenga yaga tuchugurikira ende ne romba reo kiria tongoria bonthe ba kaunti ya Meru kubaririkana na maendeleo ntere inu tukuromba itutethio na itukwenda utethio mama kaunti twamuthura tutemwene tema batagwa kaenda tekanda kana ndekwa tu mujumare no tote wero ne turi tata kuga na kuthia maendeleo na Meru ya kuthia tutije neriko utauga kaire miatiri kethana komegwe kura na tonye njuruta ndunyuroma nete mugae ikyo no ntoto kuga tu stiro to na mpara ito shugurikirwe na skuru cieto iromwe irio tukore Mheshimiwa Ndikiri atoshugurikire tone stima ya ntora ingi tokare ya nto bange na na beto bambe kuthoma ja pantora ingi ndakuburia atiri itu MCA no rugenda twitete kana buri ugaitothie miaka 5 ekithirare ina tukethirwa tori nene atonje beto tushuguri
Amba Kawira gavana wetu please ate gantu atutera ruje kana tutamo matutethia tumekona jura kunyua ndo tutekwega kuma Njoruta wa ndini ya Rwiriro arera gicigo mbunge kia Bure ngiripotera Meru TV nio kambitaga ki mutegi na tukiuma ya ntere uchi ya Buri twite mwanka ntere jia wajia na aria kiaria Profesa Kithure Kindiki uria niwe minister ukaria bwandene na wathani bwa matura na ugite thirikari ya Kenya Kwanza igatigira polisi bati kwenyangia uturo bwa Akenya ni kagitene gaka Kindiki akiaria kite wira na kiria kariba county wajia ati bakarwana na gushuana na gikundi kiregene thirikari kana kiregene watho kia Al-Shabaab. Wega ntobo wa kwithirwo gwatanite na ni mithinetu ya nteto na yuni cio cigutwikira gatanta kire nteto cia Meru TV thaa mugwanja tugwatane kaire muthenya jua rujo ni mbitagua Nancy Ndogo tinda bwega.